Nalazi se na sajmu Food and Life u Minhenu, mjesto koje okuplja brojne izlagače gdje se šire mirisi hrane, kraft scena, brojne interesantne ideje, internacionalni izlagači, sve na jednom mjestu. Doći ćemo kroz najzanimljivije štandove, vidjeti šta se sve nudi, snimiti najzanimljivije detalje. Ostani sa mnom ako želiš to da vidiš i uživajte onome što sam snimio za vas. Kako ide posao, majstore? Ide prijatelju, evo danas je malo ono što se kaže malo jači posao, a inače ovih dana isto je bilo fino, daj, ne možemo da se žalimo, prvi put u Minhenu, pa eto. Ovdje najbolje miriše, šta se pravi? Ćevape, pljeskavice naše, fine, lepe, govedina, znači samo čista govedina 100%, malo soli, kobasica naša dimljena, evo možete ovdje isto da pogledate, domaći svinjski vrat, ražnjići naši pileći, paprika pečena, ljuta, crvena, imamo za sve. Šta se najviše traži? Ćevapi. Ćevapi i pljeskavica, to su ta dva, ono što se kaže. A vaši ćevapi su nešto ovako većih gabarita nego što smo mi navikli. Moj recept, direktno sama govedina, produžen ćevap, mnogo sočniji i mnogo bolji i svakog zadovoljimo, eto. Pa to se i rimuje. Znači. Nije. Probajte da vidite šta je ćevap. Evo, ćevap, pogledaj, to je king size ćevap. I našli smo najbolji štand na cijelom sajmu ovdje. I sad ćemo da probamo. Evo, htjeli smo da idemo od ovih food truckova ovamo, međutim, ugledali smo Šok i nevjerica i ovdje pravi roštilj iz centralne Srbije, iz Kragujevca i ćevape da probamo. Znači, 11 godina sam u Minhenu, ovakav ćevap u Minhenu nisam probao. Nažalost, oni će poslije sajma da se vrate kući, ali evo, možemo im baciti bubu u uho da nešto ovako ponude i u glavnom gradu Bavarske. Naravno, kao i uvijek na ovakvim sajmovima, uglavnom dominiraju Italijani sa svojim proizvodima, a ima i dosta Francuza. Šta nudite ovdje? Radimo prodajemo salami. To je, imamo 10 različne sortove, da? 10 različne sortove, imamo camembert, imamo oliven, imamo krojta de Provence. To je krojta, kako se kaže, to je... Bilje, recimo. Bilje, da. To je bilje i to smo spečelili nagrada s njegov. Spečelili smo zlatna premija. Šta najbolje ide na sajmu? Šta najviše prodaje? Valnusen, to je s orehi. Orehi, znate li šta je orehi? Da, orak. Orak, da. To je s oreh, to je prodajeme najbolje. Ne? Ovdje ovaj mekano. Da. Kao što smo evo i doznali, štandovi nisu baš jeftini, kao i uvijek na minhenskim sajmovima, pa se svi trude prodati što više, a izbor je doista velik. Evo na jednom interesantnom štandu ovdje, zove se Melis aus Wien, iz Beča, i upravo sam probao jednu posebnu deliciju bademi sa špekom. I vrlo interesantno, mislio sam da me ovaj lik zeza, ali kad uzmete i probate, onda se otvori taj miris špeka, slanen, kako je genijalan. Evo, kao što sam rekao, ovo nije langoš, ovo je, kako se zove, ali je slatko i bome dosta vruće, ali jako ukusno. Skulle du ha ganz leger. Aber sehr lecker.
Nicht so würzig? Ganz genau, schön. Würzig, aber fein. Aber fein, genau. Und dann habe ich den Trüffelkäse. Der ist der Hammer. Weil Trüffel kann auch sehr anstrengend und penetrant sein. Ja. Man muss Evo i ovdje isprobavamo Matoljevo šta piće. I ovdje vidite šta piše, koja je vrsta i tu vrećicu možete kupiti za 3,99. Ovom se mora vratiti ovaj garlic dip. Evo, ideja od $1.000.000, mineralna voda i limun. Kako kaže vlasnik ovog start-upa, u biti dosta ljudi pije, uključujem ja sebe, uključujem ujutro limun i to voda, ali to ne možeš kupiti negdje sad ono usput u gradu na benzinsku pumpu, pa su oni dosjetili i napravili ovo. I poprilično ukusno, čak i cijena nije neka super visoka. Koliko se plati? 2 eura, prilike za limen. Pul je okej i osvježavajuće. Živjeli. Veliki izbor sireva ovdje, imaju ovakav, sad ćemo probati ovaj sa Ziegenkäse. Apfel Ziegenkäse. Trafel Ziegenkäse. To je baš jak, intenzivan, ali veoma ukusan. Ovo ovdje inače red sa Gustavo Gusto pice dijele po jedan komad mukte, naravno da je red odmah 100 metara, ali inače su najbolje pice definitivno koje možete kupiti u trgovini, najviše ono što možete naći najsličnije picama iz pravih pizzerija. I sad smo ovdje u posebnoj hali gdje se nalaze ovi kevenići food trucks, kompletna jedna hala. Nažalost ne mogu vam prenijeti kako miriše ovdje, je ispunjena sa, vidjet ćete, sa čime, klopa, jel, highlight. Marchese Tirol is a Marchese Toscana. Oh, what is it? It's a Parmigiano. It's a Viagra, Italia Viagra. U svemu ima svega, ali više onako podsjeća na nekakav vid tržnice ovaj sajam, ne toliko da ono sad ima i neka zastupništva i to. Uglavnom je više prodajnog karaktera, što u principu nije loše, možete uzeti najmanje količine i probati nešto novo, hrane ima iz cijelog svijeta i vjerujem da se vidimo i do godine. Do nekog narednog videa, budite živi, zdravi i veseli.